Kurumjari, Sktv'S News na sandok sa Jiribam Manipuri pau yung bribusing butaramok siyari ahan bada maru iba pau sing pangbigani. Manipur PR sangthaba pamde karigumba sangthana ba Parliament pukhalakpa tarabadi party ki national leaders singa khanagani haina Maheswar Thonglawjam hairi. Amasung Swartz Infraction lising ni kunmari kunmanga gi makhada promising Swartz शहर की ओइना मणिपुर की जिरीबाम दा मोस्ट प्रॉमिसिंग टाउन मिनिस्ट्रियल अवार्ड पिरकले होजिक मियाम दा पाउ संदोना पिजरी स्टेट असिदा प्रेसिडेंट्स रूल सांगथबा पामदे मपुंग फाबा वारोशिन पुरक्तुना इंगतप फिबम दा हंजेलब मतुंग मियाम गी ओइबा लेंगाक सेंब पामे हाइना आरपीआई अथवालेगी नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर थोंगलांगजुना फोंदोखरे आरपीआई अथवाले मणिपुर यूनिट के स्टेट प्रेसिडेंट्स ओइरिबा महेश्वर थोंगलांगजुम अमदि पार्टी सिगी मरुइबा मियोइ सिंग यावना ngasi काइसामपाता लेबा पार्टी सिगी ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा महाना हाई जुलाई की तांग 19 दगी हौगदबा पार्लियामेंट के सेशन असिदा पार्टी पॉलिटिक्स तोक्तुना मणिपुर की मिहुत सिंगना एजेंडा अमखक्तदा सही अनि हेलबा इरांग असिगी वारोशिन पुरकनबा internally displaced persons sing masa masa gi yumda hanjinaba free movement lehanaba amadi atai maroi ba wafum kya gi matang da wafum pukhatpiu parliament session da on record ta thamba wafum sing thabak oina onthona bu honabiu mamang da parliament ta mihut singna lamdam sigi oiba wafum kya thamkiba leikhrabasu thabak oina onthok tabana miyam gi thajaba mangai oire haiki paumi singna hangba wahang da Maheswar Thonglawjam hai party sigi oina Manipur da president's rule sangthaba pamde karigumba president's rule makhatana sangthana ba parliament pukhalakpa tarabadi matang matamgi matungina party gi national leaders singa khanagani haiki अखोई पार्टी की साइड की अखोई पीआर से अखोई तसेंगना अखोई सांगदोक से पामजदे अखोई साइड की फजना पुंग फाबा पीस अमा पोरागा अखोई याब स्टेबल ओइबा गवर्नमेंट अमा फॉर्म तबुदुनी जुलाई की तांग 19 दगी हौगदबा पार्लियामेंट सेशन सिदी मियाम प्रजा पुनमकना मोस्ट इंपोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव सिंगना यामना लूना लहोनिंगी पीस लाए काइना हाइबियाबा नत्ते अदुना लैरिबा यामना लूबा सेशन हुजिकी पार्लियामेंट सेशन सिदी हुजिक असेंबली मणिपुर असेंबली फंबा नत्तबनिना लैबिबा रिप्रेजेंटेटिव सिंगना अखोई मणिपुर दा हुजिक लैरिबा रियल सिनारियो कंडीशन सि कमाइना सॉल्व तौगदगनि हाइबसे टेक्निकल ओइबा मफमदुदा इंडिया गे पार्लियामेंट कोई पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी चटनरिबा पार्लियामेंट सिदा यामना हक्सिंग लबम थुई मणिपुर की इशू से कमाइना सॉल्व तौसिगे अखोई रियल सिनारियो से करिनो आईडीपी म्याम लापना लेदुना कमाइना अखोई फ्यूचर से करिनो ना लेरिबा स्टेज सिदा कमाइना मयुम दा हंजलन सिगे कमाइना टेक्निकलिटी कमाइना सॉल्व तहोन सिगे इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ओइगेरा कांग्रेस ओइगेरा नत्रगा रूलिंग ओइगेरा ओपोजिशन ओइगेरा लेबिरिबा म्याम से अखोई की रिप्रेजेंटेटिव चटलिबा सिंगदुदि आईडीपी सिंग से कमाइना हलंदोरिबनो मयुमदा सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजन ऑफ मणिपुर सिना कमाइना फ्रीली मूवमेंट तौदोरिबनो हाइबसे पृथ्वीना येंगिबा पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी सेलिब्रेट तौरिबा अखोई की पार्लियामेंट सिदा हंदकी लाखदोरिबा सेशन सिदा मरिक चुमना वन एजेंडा अमा यावरा काना पार्टी पॉलिटिक्स तौदबिदा पुखलनी Swartz Infraction lising ni kunmari kunmanga gi makhada promising Swartz शहर promising clean city gi oina Manipur gi Jiribam na most promising town ministerial award fanglei hariba manasi northeast region da myoi lising kun gi makhada leba apik city sing gi manung dagi khangatuna pibani New Delhi dangarang pangthokpa thorom da manasi state sigi housing and urban development mahut ki principal secretary RK Dinesh director mahut ngangum utam Jiribam municipal council James gi chairperson S Santi amasung JMC के executive officer Morangthem Surjit Tapuna Kusinaki award asi fangba atopa city sing adudi Arunachal Pradesh के Jirampur Assam के North Lakhimpur amasung Guwahati Meghalaya के Shillong Mizoram के Lunglei Nagaland के Jaluki Sikkim के Mangan amasung Tripura के Khowaini Jiribam ne award asi fanglakpada nungaiba phongdoluduna state government urban cleanliness sustainable waste management amasung citizen participation के thabak mai pangna sangchinba ngamle haiba takle haina महत डिपार्टमेंट की माइकेट की फोंदोलुदुना जिरीबाम की मियाम थागत फोंदोकी अवार्ड लांथोपगी थोरमदुदा लेबाग असगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अमसुंग यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर सु सरुयाखी
Leptana Nongkan Subana Maramorga Singi Lam Sing Powduna Saliba National Highway number 37 da Tatana Landstyle Talk Lay. Ngasa Yuktasu National Highway Sigi Parinda Numbam Sung Reng Pangi Marakta Sauna Landslide Toktuna Satoksa Sinda Sauna Kudong Sada Mike Nare. Togdok Aduda Kintarakpa Sing Laybak na Lambi the Sauna Pashinduna Labana Lambi Sigi Nakal Animaktagi Lakwa Garising Satpayadana Panduna Lake. Amoromda Authority gi Maikedi Paiduna Ladyba Sing Laybak Sing Sengdopagi Tabak Sataki Bagalina Garising Mapung Fana Satoksa Sinyana Bahona Rihairi. Kundrakpam Assembly Constituency ki manung da Ladyba Whiteon dagi Tezpur Whiteon Lamkai Lambiasi Rang Taibagumna quality leitana Koilas Tharmli Basi Atubada Ningtina Samjan Biu Maduna Trabadi Lambiasi Tingjin Lagani Haina Whiteon Ideal Club na Akan Wafam Tamlakli Kundrakpam Assembly Constituency yoina Kwaidagi Maroi Balambi Amani Hari Balambiasi Hokiba Me Thada Sembalo Kibani Lambiasi gi Pibam Asuki Matik Sokshilakli Basida Angakpa Fogdabangam de Haina Whiteon Ideal Club Amasung Tezpur gi Miamna Pendaba Pongdurli Lambiasi gi Pibam Tezpur gi Ward Member E Premjoy Whiteon gi Ward Member A Brozendro Ideal Club Whiteon Gender and Social Development Coordinating Committee under Whiteon Gram Panchayat ki Miyoi Sinangasi Haktengana Yangshinki Whiteon ki Tezpur Taba Lambil ki matangda koi pagdong tan tamjake mamangda koi si lambil si sema matamda koi ahanbada koi rang taibidong tairaga hanamaba lambil ni ado amuksu handaki sema sida koi contractor da koi fajana semna kona ba koi yam kanna haijabani adu handaksu amu hariba lambil si maktada koi gi rang taibaga samanana koi la ji tairaga thambiramana maram oraga koi lambil si uji ko makta ngaire umjina maram orakan da koi gari thoba yadabagi fibam da leire loga siga samanaba atai phunrafong kendagi wa order siga samanaba wa order da di koi machine na chingaga yamna fajana seme adu sigi dagi hana mu ahum mari chahi ma hana sema lambil ni huji kaimta akaya toy kaim yaudri adubu andaki sigi lambil sidi koila ji ngosi mayam ningi se yam pana koi gi lam pana tharmamina lambil ji huji mafam tare ni pan thongna kaire aduna mari leina ba koi gi tikadar singna marwana department gi miwai singna yengchen birakanda yam tuna lambil asi semjen biraka chatpa yana ba tawbiu Uripok Apun Balupna Uripok Kangsup Road Uripok Maike gi Lambi Thonggi Amadi Uripok Maike da traffic jam yamna tholiba mafam sing numidang da street light sing yadabna lambi satok sasin da kudong sadaba piriba singi matang da Manipur gi governor AK Valaga unaduna haukiba July gi tang amada memorandum pishin ke madugi matung tarakba oina review meeting ama ngarang nungtil pung hum tabada governor ne mayai tang maloduna mahut ke director PWD gi chief engineer SP Traffic Control Police Imphal West MSPDCL ki Managing Director Yaurga Pangthoki Mephamadda Mari Lenaba Department Singh Officer Singh Hariba Thabak Singh asi Athubada Pangtholagani Habigi Thajaba Piraklei Madugi Makha Taboina Ngarang Numidang Pung Tara Taba Matamdagi Hona Flyover Bridge ki Maring Thangba Saruk Uripok Thangmagi Makhongda Leiriba Lambi Fataba Adu Koilas Thaba Hoki Hari PWD Department initiative Dobiriba, Asiki the Moxu Tagat Pungcheri, Makata, Lehuriba, Uribok Sing, Tangsupo, Sing, Kilambi Sing, Rim Short, Lady Sing, Punama, DC Exchange Short, this is a hostel, Howasatpa, Adumba, Lambi Sing Sha, Masisu, 30 Fogi Manum, Dana, Ladiba, still Lemna Sing, Sing Sha, Masi Samson Bigini, Haibagi, Tazova, Bibirakpa, Madi, Makata, Tobirakani, Haibagi, Tazova, Tamzabolo, Uribok, Baluki, Magigi, Honorable Governor Amadi, Ngasi, PWD Department, Nangasi Tobiribase, Masi Hania Lake, Tagapuk. Manipur Lengaki Department of Science and Technology na Sindhuna Namit Humnisu na Sathagadava Innotech Fest Lising Kunmanga ngasi Tagil Daliba Manipur Science Center da Hudokrai Maling Yoiba Technology ki Sakot Kongjelga Loina Duna Naha Uriba Innovators Singna Innotech Fest Lising Kunmanga Sida Lamda Masida Phangba Amadi Puthokpa Sana Thana Polam Dagi Horaga Hiram Kyada Technology ki Oiba Anawano Wakalon Sing Season Aduna Puthokpa Polam Kyagi Stall Hangduna Saruyari Innotech Fest Haudokpagi Thoramadu da Manipur Lengaki Additional Secretary Finance Vivek Kumar Dewangan Department of Information Technology ke Secretary Kiran Kumar Thonongzam Science and Technology ke Secretary Kengu Juringla Amadi Nalit Akampat ke Executive Director Professor Dr. Yunam Zayantana Singbana Maruiba Mithungen Sione Sarugyaki Mahiroi Kia Su Sarugyabagloina Hangliba Stol Singh Additional Secretary ne Yankee
when I was interacting with them, I realized that this, I had asked them for processed food, this FSSAI certification is required and some trademark registration. For that, I will be working with the Department of Trade and Commerce Industry to facilitate this certification and as well as marketing. And we have logistic problem for selling the product outside Manipur. For that also, some logistic hub is being invested by Department of Trade and Commerce Industry. Adi akhona tawsidi just hiding aside plastic che adi plastic che mahuta akhona bamboo engineer bamboo na mahu silaka da adi aside carbon dioxide emission ja adi handana ba ona working prototype when lay ne bujite adi product when direct thadorok na bagi ready ja ko ju tawna ba na kana di hona ri ji working model ne ba ko ji working model hoina nauna single yu pot ne ba adu atai khoi gi artificial limbs hoi khong khut lei ba orgi lei me am ji de khoina POD pham ngam gra hai da ka Manipur da aduga aduna tabida ko isi gi anobo ji hoi nauna ho ko ni na kedang research and development gi stage ta lei hai da Paugi Merton attend Brem Tanobinase. Chahini Fuhena, Babina, Haibamaming Asina, Anala Yengilamda, Tazaba, quality labor Madi, Jackson Honabagi Kudam, Oiduna Lakli. Diagnostic tagi hauraga multi speciality hospital amadi cancer care faubada babina na mangzil thaduna lakti. Haujigamuk, Makata na Changsilaktuna, Miami Mafam the Kudol Tamjari, Babina Institute of Nursing, Manipur Nursing Council Nasu, recognized Tauraba. Matam gachunarba classroom, advanced lab sing laseri. Babina Multi Specialty Hospital Amadi, AOI Babina Specialty Hospital da, clinical training from BU. Expert faculty, nupa amasung nupi gi tokhaiba hostel, sel yamna chandana. Babina Hospital Amadi Kongu Oiriba Institute Sing the Tabak Tawagi Kudong Java Supizari. Hauzik admission haujare sukna tagi sit nipu khaktani ahan balak pada kudung saba pijagani. Babina Institute of Nursing, nurturing care, inspiring growth. Sajiwa Zel Road, Khabai Soi, Imphal East. Break ki matung da mayam butaram nukshari makada pausing da Dr. Seleza Oinam, Vessler of Naturopathy and Yogic Sciences, BNYSK, Sadvika Wellness, Naturopathy and Yoga Clinic, Hanamingtonba Clinic, among us, Ayang Palilambidale Bahaksel Gym Center, Game Manakta Hangdokray. Patanjali Yoga Nongin gi founder president Oriba Dr. Sinam Rajendrana, Honabi Matungina, Center do Hangdoki, Lunena Thoramatuda Zenimski Surgery Department ki head Oriba Professor Dr. Ningthongjam Somorjit, Income Tax Imphal Circle gi, Internal Revenue Service IRS Deputy Commissioner Haridas Rajkumar Amadis is a Communication Private Limited ki Director Kate Loyang Ambana Sarugyaki Thoramatuga Mari Lenina Clinic Sibu Hanglivi Dr. Sailezana Hakibada Ngasi Hangoliba Clinic Asida Acupuncture Panchakarma Hydrotherapy Muscle Therapy Yoga Therapy Amadi Atai Therapy Makal Kyagi Lying Satagani Masida Hypertension Obesity Diabetes Kwang Naba Amadi Atai Haksangi Nuaitaba Kyasu Lying Gani Haina Fongdoki We naturopathy sida yaudana laing ba makhlaba ba nature cure koina tawjari se isadana tana wakhansu koina laing jaba akoigi treatment asigi matang dala kumatam da koina patient se magi root cause se yinga phajana ategi horaga laing ba hojai nuga yoga gi matang da tin ba mathamjarangi koina yoga se exercise na taba koigi union of Makugi Hawaii Hachang Amadi Wakazi Kula, Sanjala Gopina, Observation Yoga and High. Imphal West District ki Langsing as Obudalai Bus CRPF ki Group Center da DIGP SS Anil Kumar Bardwas na Lusingduna Mafamadu ki Akoi Bedangasi Usara Samram Thakrai All is Home Langsing Maira Club Amadi Lamjing Maira Club Amadi Lamjing Maira Women Organization Langsing Asobuga Puna Kusam Naduna Pangtoki Ba Usara Thabiki Thoram Madu da CRPF Group Center Imphal ki Commandant Padmasri N Kunjarani CRPF ki Official Singh Personal Amadi Kunja Kya Susarugyaki Hojing Nongju Pantha Matamasida Upal Singh Thau Sehaiki Upal Thabaki Thoram Lore Matung da DIGP SS Anil Kumar Bardwas Lamjing Maira Club ki Thomi Singaloina Langsing Asoba Community Hall da Mifam Amsu Pangthoki Mifam adu da club asigi maike dige often gym gi equipment kharaga dustbin kharaga mateng pangno wafam sing pukatki DIGP SH Anil Kumar Bardwas na madugi thajabasu pibagaloina polam sing pigene haiki Loshilokada Moriba Paushing Mokana Pongbigani
Manipur President's rule Sangthaba Pamde Kariguba Sangthanaba Parliament Pukalapa Tarbadi Party National Leaders Singa Kanagani Haina Mayor Thonglongson Hairi Amasung Swats Survection Lishingani Kunmari Kurma ki Makada Promising Swats Sahar gi Oina Manipur gi Jiribam District Most Promising Town Ministerial Award Pirak Lay Hoji Fabugi na SKTV News na Sandok Chaba Manipuri Paulo Jere Manipur Ngang gi Panchita Khwaidagi Maruiba Sedasigi Leba Sigam di Malingwe Paushing Dama SKTV News meeting Tazan View Pawing Group Sungbam Kana Khurumjari